Kun yang election na ke parti the Voice of the People Party. Mereka ini mga ongiki, dia nama manfaat mentah. Nomor berguna ki kandidat nagaway syagaway constituency pun di mengalam yang hak banke wati kandidat ru wan ai hagan di kenti ke pemata. Nomor ni posho benno ya kita ki kandidat nasi kiban shuan shim kabu yagal air kabu patba orang shimon jelong kami ki orang ba ki ba mai pa aden bin habiaskan ma o kata air pra kabu social ke tama yanu pi tiket dari bisar bangin persang manle ho manle tikna lemle siang yelo yelo teman kita kini kalong ejong ejong ki lara kitu ki bakwa betul election MDC dari election MP ki ba ngari yo namyo tiket na PPP insulate pan tama yo namyo ni rebe ni ong lupa unai wan bakni naman ni ma apa mai garanti lupa la do mata naman ni ko ba priman wan syarapati halar kanong rim ba na don gitu ki bang dari yo tiket na PPP kami piang na nomor kampuna jiut ni kom kita harus api kom kita ni ko abek ni biu di bang ni wan agan ni parti nomor kata kadau kani ni pun kam menta ni dah keleng kat hadu kalau pelang ya parti bangin ai dah jing berpat bat ke jing maham soba wan nong kau group WhatsApp klan ke jiwet jo parti nama pun juga ban kau group ban pintu maru ya kani ke jishane aku jadi paiba ki group jong the PPP hagi WhatsApp lani di social media indai betang coba ke parti kalau menjol kata dari meningkong nomor 4 kuat dan pentumar yelo ni kapon mentangi kuat beri pun suai ini dilalet mentah di kuat ban let ke linti ke janai pun ban penklain ke parti nomor 5 kuat ban feel ya ke chat memberiu BBB ko mau dari ke last hope nam ta ke chat beri yemla ban let formul dan kapasitosi ini singgah zamri social media lagi om shisha begini nomor shan jong Voice of the People Party kim ne ban shini ke sinjam ban le hi yeke dan kita hampir kali ni jimbon kam dan kita tahu group ban organize dari banyak prio ban prio kandidat MP yano kata kamu mana ini nom priang yang ni kecil nama parti dalam supreme parti dalam supreme हमारे कथा कथाओ का पार्टी का सरे लगन जी के बड़े what non perni show ये किन्हीं की group किधर बपरी किधर tiap किधर join dan orang yang हमने और बच्चों को निका group जो के PPP orang yang pani tadi manueng no LED किधर show mas PPP tekan deh abis itu mesti join apa join orang yang kidan की group kibar tang की group kibar kita ada IG met group kibar kita tiap orang parti kibar kita keren tik tik kita kam kibar kita ini keren mereka pan tahu group banyak berpro banyak kandidat pelani ban punya tiket yano atau akan keren syai ni nomor ba nyempa dan menunggu mesin kebu dengan legal air jang ka parti gaji ka pengelaya menta nangi syakmat banwanra ya ke jingkala agari kabi ya ke jing nampak ya pen bang nangren juga jai terus nangkat barang nganum kembali larangan pai syarat baru nganum kembali nangan legal inti ka pengasai syatu fatwa bangal sangai dengan nangren bila telai dengan nangren lalu usnam khandai spa khandai phundai aga por bangal president jaba sang FKGGP bila shwaba ni khla no aga spa snam ga beren ban rong sha spa snam ga bathmai I pulang ye jilang hane ko YMC I khat ye pastor I khat ye father I khat ye businessman I khat ye sang phalang but haga tu basi I po ya ga thim haga ta jingalang gaji ka hak sha hajar snam ga bathmai namana sutha dai ta ya hak kamera ban ke til me ga chat man reo had madu basnam khat khandai spa khandai phundai hadu mandangi yeng halo ga nangren jo hak namar ta I ko ban onra ila sinchar ka khara ga phul laragam ban ga hak hapeng ji lagi sang balang kim tu ya lagi dalam balang kim tu ya lalu businessman on tu ya kari gaji anla ban koi solution namar ta yeng aga ta ga non boti pa ba be ji namar ta ban hitan kam ye gaji bershan ka ship hand ga jo pi nalo ka